Сайн байцгаана уу? 11 дахь хичээлээрээ нэрлэгийн диалгалын эн, нэн нөхцөлөөр үзэж сурцгаая. За энэ нөхцөлийг нэр үгийн ард залгаад өгүүлбэрийн сэдв, ярианы гол сэдв хэн бэ, юу вэ гэдгийг тодтогч өгдөг байгаа. За гэвлэгчээр төгссөн үг нь эн, эгчгээр төгссөн үг нь нэн нөхцөлийг залгах нь байна. За монгол хэл дээр нэрлэгийн диалгалын нөхцөл бол хэрэглэгддэг байгаа. За жишээлбэл Туан. Туан гэж энэ хүний нэр байна. За Туан нь 목소입니다. За энэ өгүүлбэрийн эзэн нь Туан. За тэгээд энэ ярианы гол сэдэв бол Туан бол 목소. Мужаа тийм ээ. Туан бол мужаа. Туан мужаа гэж хэрэглэдэг нэ. За энэ дасгалыг ажиж үзье. Рири ихээр төгсөн учраас гэвлэгчээр ихснийг залгана тийм ээ. Рири는 농부입니다. 자, 리리 бол тариач. 니차나는 은. 근데 은ээр залгаж байгаа ч гэсэн за энэ дэвсгэр үсэг маань эгчээр ихсэн нөхцөл залгахад арагшаага дуудагддаг тийм ээ. Тэгэхээр 니차나는 태국 사람입니다. 니차나 бол Таиланд хүн. 지수 씨는 학생입니다. 지수 씨는 학생입니다. 아궁은 동티몰 사람입니다. 가림은 어부입니다. 수파카는 간호사입니다. 자, 답변 гэртээ бичиж үзээ. Намдаа сайн чангаар хэлээд дахин давтаад дасгал ажиллаж үзээрэй. 자, 이름, нэр 칼로, мэргэжил 근로자, ажилчин. 칼로는 근로자입니다. 자, 운이 따고 энэ дасгалыг ажиллаж үзье. 이반은 목소입니다. 이반 бол 장. 수루는 간호사입니다. 수루 бол зөвлөгч. 아디슨 회사원입니다. 아디슨 컴퍼니 아질다. 모니카는 선생님입니다. 모니카 бол багш. 자, 날짜를 уншиж. 안녕하세요. 저는 니찬안입니다. 태국 사람입니다. 자, 잠깐만요. 남의 니찬안 гэдэг 타일란드 хүн. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 잠깐만요. 남의 카를로 гэдэг 필리핀 хүн. 칼로 씨는 학생입니까? 미스터 칼로 сурагч оюутан уу? 네. 아니요, 저는 근로자입니다. 오케이, би ажилчин гэж хариулсан байна. За, биасой тавхан хариулт хэлээрэй. 니차나는 어느 나라 사람입니까? 하이돌싱 хүн билээ? 칼로는 학생입니까? 칼로 어유튼 уу? 네. 하리улт нь 니차나는 태국 사람입니다. 칼로는 근로자입니다. 자, энэ дасгалыг ажиллаж үзье. Нэр Рири хэрэгжил хятад мэргэжил сурагч та оюутан байна тийм ээ. 리리 씨는 중국 사람입니까? 네, 저는 중국 사람입니다. 리리 씨는 회사원입니까? 아니요, 저는 학생입니다. 자, 운이 따고 энэ доотлынх нь үгийг ашиглаад дасгал ажиллаж үзье. 밭 씨는 몽골 사람입니까? 네, 저는 몽골 사람입니다. 밭 씨는 학생입니까? 아니요, 저는 근로자입니다. За, өнгөрсөн хичээлээрээ бид хүрний өгүүлбэр болон асуух өгүүлбэрийг имнида, имника гэж нөхцөлийг залгаад дуусгадаг, төгсөгдөг талаар үзсэн байна. За, тэгвэл тэдгээрийг бол албан ёсны хэллэг болон хүндэтгэлийн хэлбэрт хэрэгэлдэг байгаа. За, тэгвэл энгийн нөхцөлд мөн хүндэтгэлийн хэлбэрээр имнидагийн оронд иэё
예요 гэдгийг оронд нь залгаад хүрний хөгөлбөр болон асуу хөгөлбөрийг төгсгөж болдог байна. За гэвлэгчээр төгссөн үгэнд 이에요 залгаад игшээр төгссөн үгэнд 예요 гэдгийг залгадаг байна. Жишээлбэл энэ дээр 다시 주지. 지원 씨는 어느 나라 사람입니까? гэж бид нэр утсан байгаа. Тэгвэл 니까 гэдгийн оронд 이에요 гэдгийг залгаад 지원 씨는 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? гэж жоон акцентаа жоон дээшлүүлэх юм бол асуух өгүүлбэр болоод хэрвээ 저는 베트남 사람이에요. акцентаа доошлуулах юм бол гүрний өгүүлбэр болоод төгсдөг байна. 자, дахиад хэлье. 지원 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 베트남 사람이에요. 이름이 뭐예요? нэрчин юм бэ гэж юм тийм ээ. 저는 리사예요. За, хоёулаа гişгэр төгссөн учраас 예요, 예역 оронд нь залгах нь. За, 는 энэ талаар үзсэн байгаа бид нар. Өгүүлбэрийн болон ярианы гол сэдв эзэн нь хинбэ гэдгийг зааж илэрхийлдэг байгаа. Нэрийг залгагдаад. За, энэ датгалыг ажиллаж үзье. 동생은 학생이에요? 네, 동생은 학생이에요. Тэгэхээр энэ дүү гэдэг үг байгаа. Тэгэхээр дүү чинь оюутно тийм ээ. Дүү бол оюутан. Тэгэхээр энэ дүүгийн талаар яригдчих байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дүү гэдэг маань гол сэдв. Тэгэхээр тэр нь 동생 гэдгийг ард 는 энийг залгах нь. 지훈 씨는 한국 사람이에요? 네, 저는 한국 사람이에요. За, бид нар улс орнуудын талаар үзсэн байгаа. Дасгал ажиллаж үзье. 미국, Америк тийм ээ. 한국, Солонгос, 러시아, орос, 중국, хятад, 베트남, за Вьетнам, Мексико. За, энэ үгнүүдийг ашиглаад энэ дасгалыг ажиллая. 저는 학생이에요. 자, энэ дээр энэ багш байна тийм ээ. багш. Энэ дундаас багш юм байна. 저는 선생님이에요. 자, аль улсын хүн бэ? аль улсын иргэн бэ? ханаас ирсэн бэ гэж асууж байна тийм ээ. 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? 자, энд мэдчилж байна тийм ээ. 선생님, 안녕하세요. 선생님, 안녕하세요. За, энэ дээр сонгоцгоё. 예요, 예요아이린 알린 숙배. 익시를 뒀어. 지라스 예요. 쇼트 때문에 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 저는 지훈이에요. 지훈 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 한국 사람이에요. 리사 씨는 학생이에요? 저는 선생님이에요. 자, 오늘 셔다서 조금 해주지? 안녕하세요. 저는 이지훈이에요. 한국 사람이에요. 저는 학생이에요. 리사 씨예요. 친구예요. 미국 사람이에요. 리사 씨는 영어 선생님이에요. 자, 지훈 씨가 이 지훈 우리가 танилцуулаад тэгээд наажуудаа байгаа 리사 씨를 танилцуулж байна. 한번 дахиад нэг уншиж үзье. 안녕하세요. 저는 이지훈이에요. 한국 사람이에요. 설렁송. 저는 학생이에요. 열어있다. 자, 리사 씨예요. 자, 이널 리사, 미스 리사예요. 리사. 친구예요. 네즈 그치 팀에 친구 네즈. 미국 사람이에요. 아메리카 살서. 리사 씨는 영어 선생님이에요. 리사, 미스 리사 볼 англи багш. 자, 예요. 다섯 쪽 아까 уншиж үзье. 안녕하세요. 저는
이 지윤이에요. 저는 마키예요. 호주 사람이에요. 호주 гэдэг маань Австрали. Австрали хүн гэж. 누구예요? 힘 бэ? Энэ хүн 힘 бэ гэсэн үг байна тийм ээ. 우리 선생님이에요. манай багшаа. 이름이 뭐예요? нэр чинь хин бэ? таны хэн гэдэг вэ? чиний нэр хэн гэдэг вэ гэж байна тийм ээ. 저는 다니엘이에요. намайг 다니엘 гэдэг. 회사원이에요? 컴퍼니 아직도 아니요. 저는 학생이에요. 오케이. би бол оюутан гэж. 은는 이 사람은 누구예요? 자, 인훈 힘배. 이 사람은 우리 형이에요. 얘는 만나 아하 그치. 제니 씨는 유리사예요? 제니 씨, 미스 제니가 더거죠. 네, 저는 유리사예요. 팀에 비 더거죠. 수아는 어느 나라 사람이에요? 알로싱 혼배 그치 때문에 베트남 사람이에요. 대학생이에요. 저는 대학생이에요. 안나는 제 친구예요. 자, 비올라였다. 안나 бол миний найз юм аа. 자, хүмүүстэй уулзж байхдаа 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. гэм уулзсандаа анх уулзж байгаадаа таатай байна, баяртай байна гэж ингэж хэлдэг байгаа. За, энэ үед 잘 부탁드립니다 гэдэг энэ үгийг бол маш их хэрэглэдэг. За, энэ маань юу гэсэн утгатай вэ гэхээр 부탁하다 гэдэг үг маань гуйх, хүсэх гэсэн юм утгатай. Тэгэхээр 잘 부탁드립니다 гэхээр шинээр албан газар болон сургууль соёл тийм ээ хаач гэсэн шинээр орж байгаа хүн маань мэдчилэхдээ 안녕하세요. 잘 부탁드립니다 гэж хэлдэг байна. За тэр нь маань мэдгүй чадахгүй шинээр орж ирж байгаа учраас мэдгүй чадахгүй зүйл асууж болох зүйл маань надад тусалж хандаарэ гэж та бүхнээс хүсье гэсэн юм утгатай. Нөгөө шинэ хүнийг авж байгаа байгууллага юм уу хамт олон маань та өөрийнхөө одоо мэдж чаддаг бүхнээр бидэнд манай ажилд маш их тусалж ингэж хандаарэ гэсэн. Хоёр талаасаа бие биендээ туслахыг хүссэн ийм утгаар энэ үгийг энэ хэллэгийг бол маш их хэрэглэдэг байгаа. Тэгэхээр 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. Nice to meet you гэсэн иймэрхүү утгаар хэрэглэдэг байна. За Солонгост минь хүмүүстэй уулзахдаа бол ахмад настай хүнтэй ерөнхий мэдчилэхтэй одоо бүхийж мэдчилдэг байгаа. Найз нөхдүүд бол гараа хөдөлгөөд албан ёсны уулзалтанд бол гар барьж мэдчилдэг байгаа. Хэрвээ одоо ахмад насны хүн болон эсвэл өндөр албан тушаалтны хүнтэй гар барихтаа бол гар барьж байгаа гараа нөгөө гараараа дороос нь одоо бугууныхаа хэсэгт түшиж ингэж мэдчилдэг байгаа. За бид нар өнөөдөр энэ хичээлийг хүртэл өөрийгөө танилцуулж сурлаа. Аль улсаас ирсэн бэ? Ажил мэргэжил юу вэ? Тийм ээ. Энэ бүхнийг сурсан байгаа. Баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая.